Thokozani sanibonani Dumelang abshena loba kwethu namhlanje lo msebenzi lona ke la kona ngizwa nemimoya ngishuzwe izimo zakho ezihlupha empini yakho uhlushwa wena umuntu uyagula uyahlupheka namhlanje uzokwenza ngawe ngithi namhlanje uyahlela yonke into la emfuleni yonke into yakho enzima yonke into yakade lo ikhulumeza izohamba namanzi ngibona olmahayeni yonke ihluphe yangu wena muntu kunzima mkhulu ngithi namhlanje khuleka nami wena muntu ore nami ukhula ke sabadla bophilo bo mina mkhulu imali ngiyayibamba kodwa imali angiboni ngenzani ngayo ngithi namhlanje bakwethu case breaking pot ngisemanzini namhlanje akubele sale yonke into yakho ayivuleke njengoba lo nyayo yobuleke case breaking pot wena muntu ogula semakhaya wena muntu osebenzayo philo wabo change kuzima nje empini yakho uthi wenza inawenzi inakulungi ngithi namhlanje metia asabele imilingo kaofela satana usame philo bahawu ayihambi imilingo satana akathethe empini yakho kungena ukhanya kwambe yonke imimoya nemilingo ngeke today case breaking pot khuleka nami namhlanje wena sisi awubi nengane awubi bana impilo yakho kunzima awusebenza lanka wena mina mkhulu angizani since ngangena kulo mshado lo ngaphuma komunye mkhulu ngangena komunye umshado akunashintsho ke today let the be change empini yakho impilo yakho ayishintshe akube nokhanya mina mkhulu angithola umsebenzi since ngaqede basita ngithola umsebenzi kile kuyimanje hamba sathana hamba moya emubi hamba madimoni hamba mega sathana hamba moya emubi akuthethi kule mangena ukhanya wena umuntu ophethe inyawo it has been years and years ngithi kuyimanje case breaking pot ngihlobo lami liko lemimoya akuzeyebo lami liko lemimoya ibe ngitshoko lo nyatsa maya khuleka nami namhlanje ithi wothi khuleka nawe wena osemakhaya mina mkhulu ntabisolo kuyahamba angazi kwenza njani ngami ngithi case breaking pot khuleka nami rapela leni nami mudu wa khale ngilo sunya khuleka ngilo sokulunga mudu wa khanya mudu wa phela mudu wa khona rena mogolo mudu wa khale mudu wa Africa miliko ha etsa maile mesideng ska metsi a gona o hlatsa ska metsi a gona o tsamaisa miliko etsa mai case breaking pot counter nami mina mkhulu ngiyagula ngilahlela ngaphakathi epotweni mina mkhulu angisebenzi ngilahlela ngaphakathi epotweni mina mkhulu kunzima ngilahlela ngaphakathi epotweni lahlela in 1 zokhanda ka5 lahlela umkhulu ephula kambe into yakho uphume endleleni 2 kwambe inkingi ibopho azahambe methi kole shehambe moya kulalayo ayihambe imoya kwenza imihlolo ebusuku ayihambe imoya hamba sathana hamba umnyama ngiyacounta 1 2 3 4 in 5 zonke ibo empini yakho hambe zonke ibo empini yakho hambe zonke empini yakho hambe yonke into wena umuntu ogulayo wena umuntu ongena life empini yakho azahambe zonke ibo namhlanje lahlele emanzini wena oshemile emthweni othi mina mkhulu imali ayisekho empini yami akube nokushintsho hambe akasathana hambe amadimoni hambe emlingo yabe ngasaphindi buye empini yakho hambe ngokungapheli case breaking pot akuna shintsho empini yakho kushintsho kasani empini yakho shintsho inkinto uvuleke yonke into ebalekile hambe kumeka sathana hambe kumemlingo ngalamanzi lawa akuhambe yonke into emlingo eqhayiso nazami kwami iqalekiso kwami imilingo kwambe yonke into lo meselo nangolahlela nje kude zonke zakho sesibhekile zonke kuyabheka kuyala akuhambe yonke into kambe kumeka sathana kambe kumemadimoni ungasaphindi empini yakho hambe kumoya kamadimoni meka sathana ungasaphindi empini yakho yambe unomphela futhi ngikutoshela kude yonke into esikathara impilo yakho ayihambele kude lobo nganyanga yompeli umkhuloti yonke into yakho ayilungu semakhaya akukhanye yonke into kukhanye yonke into ngiruwe namuthi orapetsini lina akube noshintsho akube nempilo endlini yakho kube nokhanya yonke into ikhanya empilweni yakho lobo nganyanga yompeli mkhulu kathana nokuthi ngiyakubonga ngibonga ukuthi yonke into
Ngiyakhuleka bakwethu, ngikhulekela ukuthi yonke into yakho ikhanye. Kukhanye yonke into empilweni yakho. Ngisemanzini namhlanje. Ngikhuleka nawe. Kukhanye kuwe. Makhosi. Siyehla Nkosi.